атыгар сүгерер мемориальный доска бөлүләк ахыллыдын сагалыбыт. Сатан сağlam sanırar, satınlaplık bağırır salayatçı olan kum sökke Leydin kolu bulunan itiğe sığınınan tarıhlak üleğe müttelleri omuz tutar. Иван Савич 1960 жылдаққа ырсықсылар народын өреғалетін түйгіна бачоттақ атылбыта әлбәк үлем Bununla camcı korklar salayatçılar bunu bilediğinden bol tutar. Kapalı Rusya'nın güvenci ekibinden Ivan Saviç Trosuk'undan ona saat üstesler hükümetine vakfıla tutuda sağlam tutar. Onunla üst ve tümüktenen bilgi bilgin üzerine böyle şarkı sunacağız. Verip bir canların bilgen Jen oğabı joğan öğrenmediler. Yen etin çağında bayan Bütün kılbıtta Ağaran edebin egeğe Erçinler egeğe Kulağın Uğağın Sırtatan Sırsına Sırtları egeğe Иван Савич Салатовтан Илья Гулетин Сағалабын Ордон Бәлеге Сыпарный тарихи бағылғар Петрова Наталья Семеновна. Мустубут, Джон Серке, Өмірлах, Лоджиттар, Биге сколабытын кыста, олоқты тұстада, қанны бәрі түгенге, алтыған аспыт, бары бір тойдылақтар. Бұ бүгінгі үбілей тәрәхінлерден мен Иван Савич Анисима Үлелен аспытын белетир мемориальный доска алынытыгар олыстук долгуян турабыр. Ол курдук Сектоники сыллаққа малқы сколатыгар қара маңнағы класска килгәктен Иван Савич сауалтатынан 10 сылығыға сетигиләкті күгеренен. Ол кәниттен үлверағы бүтерен баран. Әме 15 сыл ұстата Иван Савич сауалтатынан Босколаға үлелен. Тапталлах учутал бутыттан, онна салаячы бутыттан, бу тәріттені салаярга, арас тәрәхіннерді істерерге, онна салалта, арас мұндыздарга, әлбәқтік, өремлік, такайыллығыт кейі оларым бұнытынан, Убасты ұтықты кейбітілер Иван Савичка биги линии көлөне үләли хылжар итчата кинеқа үләлен аспыт оғылыға үләлен аспыт коллективин членлері кине атын үйелерге үйетітер бұтық істәк бітен толыру өйден тұран бұ Оскола үлбілуейін сүйіз отық сылыдар түбәхінлерін биги бүгін Босколаға кине атын жоңға сәркеға келен аспыт ғылжыттарға Осколаға үйерене кейектәк, қырачан үйеренетчілерге кине атын олығын үлетін сәхерги сылжар бола тұрдың ден өйдөбіннік бәлелі ағықпыт. Бұ өйдөбіннік бәле еті әтен аспыт тұрды. Босколаны күтта, бұ нәхілекке Боскола үлелерін тұқары. Күрук Босколаға тариян аспыт қаз бірді кейі сүрәғар. Онна Босколаға үйеріне келбет қаз бірді үйеріне әтче дуғатыдар. Үрдәқ істігінік. Онна бірініләк боларға кені ұғуя ұныра тұрдың ден бәйен баға санабын тердердің көмді. Нюрпа района, муниципальный район Багдыгар, Борис Николаевич Поповка. Дорогие земляки, уважаемые гости, Юрбинская земля всегда славилась своими замечательными директорами школ. В этом ряду, конечно, стоит особняком Александр Николаевич Шелской, легендарный директор первой школы. Это он воспитал первого президента компании «Алроса» Андрея Дмитриевича Кириллина и вице-президента «Алроса» Петра Дмитриевича Кириллина, Густава Афанасьевича Яковлева, дважды лауреата Государственной премии Дарья Наговечна и многих других. И в этом ряду особое место занимает тоже директор, 31 год. Был директором Малкайской школы Иван Савич. Да, по всем законам природы и психологии
через 5-7 лет вот, человек устает, переходит на так называемый автопилот. Но не бывает правил и законов исключения. Одним исключением был Иван Савич. Он умел каждые 5-7 лет, как сейчас модно говорят, делать перезагрузку всего самого себя. И мотивировал таким образом, и каждые 5 лет он как будто по новой начинал директорствовать. И это он подарил, это его инициатива и его упорство. Михаил Ефимович Николаев принял решение построить эту школу. Это подарок Ивана Савича всем нам, юрпинцам и в первую очередь своим землякам-гордонцам. Слава памяти Ивана Савича! Мне пришлось 90-е годы, работая в управлении образования, впервые увидеть директора Молокайской школы Ивана Савича Николаева. Тогда еще мы молодые специалисты управления, многие директора нам уже только от внешнего вида, от того, как держался Иван Савич, как говорил, уже, как человек сказал, внутренне оттягивался. Действительно, это был человек очень дальновидный. И вот на выставке мы прочитали сочинение детей. Одна девочка пишет: раньше наша школа была деревянной, а сейчас мы учимся в трехэтажном каменном здании. И нас учат самые лучшие учителя. Я думаю, это для учителей самая большая награда. И в том, что такой коллектив в Молокайской школе работает, большая заслуга Ивана Савича. Действительно, в последнее время, но не всегда учителя, тем более директора школы, они как бы овеяны вниманием властей, да? Но в последнее время в Нюрбинском нашем районе стали присваивать имена известных директоров. И в прошлом году было присвоено звание известного педагога, учителя с большой буквы, директора Александр Николаевич Савской, чье имя носит сегодня Юргинский технический лицей. И мне бы хотелось пожелать коллективу, чтобы действительно имя Ивана Савича было увековечено, был бы бюст, и так лицеисты собственными силами, на действительно иногда знакомым энтузиазме, да, они создали сквер имени Александра Николаевича Савского. И хотелось, чтобы действительно такой сквер во дворе, это ему позволяет, был бы сквер и бюст такому знаменитому, большому человеку, честному Ивану Савичу. Билигин школабышыгар директордан олослар. Билигин Джексовской коротко сельскохозяйственный техникумга, история, философия преподавателя Евсеева Мария Петровна. Бүгін бігеға месірді ашы өрілі долгутулақ күн. Ол күрдік бас юбилей айы ақтыларын күрдік. Биги таптыр, бастыр, директор бұд, наставник бұд, ағата тоғыр бұд, Иван Савич Анисимов, ада әне аттанар. Ол күрді 2010 сыллаға қолай бүйсірбе 5 сыллағы билейгер, биги кенені ұңыран, кені онына кәлен дол үйен өтжеттан, өтжеттір кемігер биги кенеға ақтылар кемгелерін біліктәбі. Ол онна күні сүрдәғін өрбейді, онна нағастығыда, келін дағыны ылжы дағыттар, өлер дағыттар, бұл кенеге титтен оғылырғар етен ақтарар ебі. Неден сұры бұд әбіт кен бүддәғын дол бұян ақтарар ебі. Онтан бұл бүгінгі күнге, өссі оғылғара, бұмандық наға кенемері айдай тасқа, кені ағынан, артанан, осколағын ерімден, мандық мероприятие болдықтарының сүрдәғын дол бұябын. Онна кені бұл үтіе аттарғар, кені үтіелі аттарғар әбі, күтіғанча 12 жыллаққа кені почетный ветеран системы образования Республики Саха-Якутия ден сынағын жетігер, күйігер, ғыттағына қандыға жем бербітім. Ол онна кені сүрдәғын өрбіті, дол бұйбыта. Онна жа бұл қытатын, үлеләң, мен күрук санам барда күрук малғайға. Оннаттан нарада дойды бардақпына дағыны малғай бар төннем денже сүрдәғі жөйді онна әпбітем еға. Ол саната барда толғыда, бәдін төрәбіт өскәбіт, әлбәқтік, 30-100 сыл ұстата бұл осколатын халайбыт хиригер, тапталлақ малғайғар кәлен көмісін оға көмілдер бар. Оттан біліңі бігі олар бұл. Кені атын күрук біле көре істәхет жақтар. Кені еттемері болғаққа, бұл мемориалынай таскаттан еме көре біле әт жақтар әдемін ай өрдім.
Ondan bu manı teripit oskola direktörüge Viktor Mikhailovich Dolahan maqtalbın direktebin. Ondan bihikin yaka barı öğrenme toğulur bu kinilitikten barıda iki tıhançattan taqsa öğrenecek testat tutta. Ottan bihik oskola butun barıda bu kinigenden ağan barıllahına iki tıhançat 999 öğrenecek bu püstlik üterdi. Oltan iki tıhançatın bu Ivan Savich bilitikten attestat tuttu. Ondan barıgıtın bu ütüele bihikiyel. Bastır tıktır ki bir mineralday daska ahıllar görünen üstinlik ağaddebin terdi. Kızılatırdan babamın değilsin ama kurtulduğunu da sigara yiyordum da eğitim onu gidelim. Bunların bazıları bunlar hani sırtları uçta distansiye distansiye gel. Ola o kurtuldu o bir ola kesinlikle uçta iletim olanları arası kahve içiyorlar. Ola takılan oğullarından sinirlikten Produktörü yer ana merhaba ne taskanı arımda bu tügeri balıklarlıkta da gitti.